melebar. Maka Bapak keluarga besar Bapak Marwa mereka si paras diapi calon pengantinnya di payun panggilan kemargi berarti dilaksanakan di jalan. Wah lengser supados dipangganakan itu diapi keluarga besar. Kumaha Neng Listi Jung. Lamunan rasa batina minendei pahajat duh minendei dina sawangan pun naon sok rajena lembai maka wa subhanallah macam sakadik deui. Payun Listi oh